Yes nongeye kwifuriza ibihe byiza cyane abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba APR FC magingo yangaya tugiye kurebera hamwe 11 bashobora kuza kubanzamo kuri aya ma equipe yombi afite imikino ku masaha gose y'ikigoroba. APR FC saa 9 na AS Kigali, Rayon Sport saa 12 ndetse na Police. Urumva ko ari imikino ikomeye cyane bijyanaye n'imyitozo imaze imisi ikogwa. Amakuru gose tumaze gukura mu uraya makipe yombi gose imyitozo bamaze imisi bakora, abakinyi bamaze imisi batsinda ibitego byinshi mu myitozo. Ese bimeze bite impinduka muri iyi line up cyangwa se muri 11 bashaka kubanzamo muri aya ma equipe yombi? Uraza kubimenyera hano kuri iyi channel yacu Zandani TV. Nabwiye ngo mafite amakuru y'indani mu ma equipe yanyu. Tugiye guhera kuri equipe ya APR FC twihuta neza cyane, mbabwira 11 bashaka kuza kubanzamo, ndaza gusoreza kuri equipe ya Rayon Sport neza cyane. 11 gose baza kubanzamo byarangiye byabaye kabisa bimeze neza cyane. Ndagira ngo bwire ngo kuri equipe ya APR FC mwike gukanda subscribe mw'abantu mwe. Equipe ya APR FC uyu munsi gose ku isaha 9 iraza gukinisha abakinyi bagera gose kuri 11 beza cyane APR FC ifite muri iyi phase ya tour. Umukinyi uraza kubanza mwizamu gose muramuzi ni Paveri Nzira nk'ibisanzwe, afite impamvu zirenga 3 zo kubanza mwizamu, arabanza akanikurikira. Umukinyi uraza kuri kabiri wagarutse mu myitozo umeze neza cyane Gilbert Kagege gose, Gilbert Ibyiringiro aka Kagege araza kuba ari kuri nimero 2. Kuri gatatu ni umusore gose ukomeye cyane, ni umugabo Claude ukomeye cyane. Kuri gatatu arabazamuka gose nka Maricelo kabisa, azamuka agerayo neza cyane, niyo mugabo Claude. Harimo gose ikomba muri axe ndetse ndajya mbabwire ngo muri axe ni umusore Niyige na Clement ndetse na Ariun Swane gose baraza kuba babanza muri hagati gose muri defense hagati muri axe kabisa barimo barinda izamu rya APR FC. Kuri nimero 6 urambaza ngo bimeze biterera. Kuri nimero 6 hariho umusore Yusuf Dauda araza kuba abanza mu kibuga kuri iri joro, kuri iyi saa 9 kabisa araza kuba ari mu kibuga neza cyane. Hakaza umusore bamwita Ruboneka kuri nimero 8, hakaza umusore Lamine Ba kuri nimero 10. Uruhande rumwe bamwita Gilbert Barafinda, urundi ruhande Hakim Kiwanuka kuri nimero 9. Dennis Omedi arabimariramo nk'abantu mwe. Abo ni 11 ni habamo impinduka, haraza kubamo impinduka kuri nimero 6, ariko abandi nabo ngabo naza kwimpinduka. Umukinyi wazana izindi waza kwinjiramo mu buryo butunganye yaba Tadeo Ruwanga, ariko mu myitozo imaze imisi gose barakubwira ko umusore Dennis Omedi we gose arimo arabitsinda byinshi cyane mu myitozo imaze imisi, ndetse na Hakim Kiwanuka arimo aragerageza kunyura ku ruhande rw'ibumoso, ariko ashaka no guca ku ruhande rw'iburyo, arimo akina neza cyane. Abo ni 11 ba equipe ya APR FC bashaka kuza kubanzamo ku isaha 9 bakina na AS Kigali. Abafana APR FC mume comment mumbwe nimba mwishimye muri iyi line up y'abakinyi 11 bashaka kuza kubanzamo. Twagiye kuri equipe ya Sport tubimeze biterero. Sport ho haraza kwa impinduka nyinshi cyane. Equipe ya Sport yo uko bihagaze muri line up ku isaha 12 Sport, ndajya kubwira ngo izamu riramurimo ka Dimundiaye engira ngo ni umunya Senegal wamaze gucimaka gose, arabanza akanikurikira. Kuri kabiri Ombolenga Fitina Kiko gose ashobora kubanza mu izamu, amaze imisi atanga amasantere neza cyane. Gatatu bamwita Bugingo Akim kabisa nameze neza cyane, aragarukana umwanya we neza cyane. Agis ni Omar Nyinge ndetse na Sudianye, umusore Omable gose uri muri Cimibare ya Robertinho. Ajya kubwire ngo gose ubwo uyu musore gose ashobora kogera gute kuba naho hari uyu musore, naho hari naho hari uyu musore Saimana Aimable. Kuri 6 iteye gutero hagati mu kibuga harimo ikintu biti komba mu myitozo. Yajya mabwire ngo Robertinho afite gahunda yo gukoresha umusore Richard Ndashimiye kuri nimero 6, ariko byaje gukoma mu nkokora niki nuko Muherekeve yavunitse, nago nyine nagameze neza 100%, ashaka kuzamuzana kuri finali wenda Rayon Sport niba yakomeje. Ariko ubundi ukuntu byari biteye nuko Richard yari kujya ku 8, Richard yari kujya kuri 6, Muherekeve akajya ku 8, Rukundo Abdurrahman Papley akajya ku 10, kuko mu myitozo ngari gumenagura amapoto ngo yayamaze bimeze nabi cyane. Ubwo
uko biteye rero nuko gose ubundi Mediane ubwo bivuze ko yahindutse kuko Ishimwe Fiston we nago ari kumwizera neza, n'umukinyi mwiza, ariko nago Robert Nyaraza kumwizera neza ku mukino wa Polisi ashobora kuza gusimbura. Ubwo Mediane yongera ibe kwa kundi, ariko haza kwama impinduka n'ubundi. Mediane ni umusore Kanamugire Richard Ndayishimiye ku 8, Paplay umeze neza mu myitozo gose, araza ko ari ku 10. Imande mbaza ngo bimeze bite? Ku ruhande rw'ibumoso hariho umusore Azizi Basane, mana y'Isinijuru, arimo aragucenga, arimo aracenga abakinyi, akaguru kari kumwe na kandi, arimo arabadribble abanyuranyuramo gose. Azizi Basane avuga ati ngiye ndabazamukana nka Neymar kabisa. Uruhande rumwe gose ni Azizi Basane araba atanga amasantere, arimo agarura muri box ahereza Faringanye na miminamo. Ubwo ruhande ruriho Azizi Basane, urundi ruhande ruriho umusore Adama Bakayoko, mana y'Isinijuru mu myitozo. Abakinyi barimo bacimaka na abakinyi batatu bari kwataka. Umukinyi urimo Faringanye we izama barireba, niyo yabahindukiye yatsinda, niyo abatareba izamu gose atareba izamu ashobora gutsinda, arimo izamu yageretse umugongo ashobora gutsindisha agatsitsino. Faringanye mu myitozo we impaka zaracitse, Adam Bakayuka ahubwo gose niwe watunguranye mu myitozo, ndetse n'umusore Paplay Abdurrahman na Azizi Basane. Basane n'agatsinda itego byinshi, ariko byibringa abacenga abana bayabamaze. Ubwo ruhande rumwe Adam Bakayuko ku ruhande rw'iburyo arabahanyura, kandi Adam Bakayuko arabanza mu kibuga, Light arabanza mu kibuga, kuko Adam Bakayuko arimo aragenda kura mu mutwe, arimo agenda nk'umuntu w'umugabo. Ku 9 naho twabigwa tumuvuga, muramuzi, ni rutayizamu wanyu ukomeye cyane, Faringanye gose. Ubwo abakinyi bashya ba Sport baba hari kuri match bareba uko bimeze, bareba uburyo nabo gose baraza kuba bakaba umwanya, bareba nimba bazamenera muri izimande, bareba nimba gose bashobora kumenera muri aba bakinyi. Icyo nambabwiye nuko gose 11 ari ngabo gose, nimba mwabashimye muhemo batekerezaho, utarakanda subscribe na kandi subscribe, ubundi ambwira ati abakinyi turabashimye. Light ubwo nuko bihagaze muri Les Sport na APR FC. Turaza kureba nimba amakipe ashobora gukomeza muri kimwe muri finali gose akaba yashobora guhura. Light, let's go.